twebwe twitwa kompanyi Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa dutwarwa na Tanzania niho president yige nka vice president representant legal Tanzania naho hitwa Gaz and Petroleum Group Africa Limited Tanzania dufite igitori Dar es Salaam kingana na 12000 metres cubes disponible ubunyene muntu ufise station ushaka kurangura igitori wacu uza ngahi wacu ku biro hano mu Kamenge ukakoresha ibyo bita facture pro forma umaze kuronka iyo facture pro forma ucugenda kuri banki yawe aha mu nyumve ni banki yawe si banki ya Gaz and Petroleum Group Africa iyo banki yawe ukabereka ya facture pro forma je nshaka gutumiza igitoro i Dar es Salaam muri Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa icyo gihe banki yawe ikikubwira amafaranga ufise kuri konti ukarako amafaranga ufise kuri konti ajanye ni ya facture pro forma icyo ukora ucyusa abantu buzegane ya bank ati ayo mafaranga afise angana niyo facture pro forma ni mu ya broke ni wewe banki yawe na wewe uborose amafaranga yawe ucyusaba ucugaruka nga ukacuzana ibyo biyita bondo commande kugira ngo tukwandike koko watumye igitoro icyo gihe ugacusura kuri banki ati okay ndaje kugira bondo commande bya bintu biratunganye ni muntu mbiri igitoro ni mungirire lettre de crédit. Lettre de crédit ni iki ni garantie ni chèque certifié kuko kibarinda kuyicertifia no kugira ngo cya gitoro kize gifite destination ko cyoza kigasanga ku konte nta franga nari mufiseko rero ya lettre de crédit igeze Dar es Salaam muri banke yacu nayo si yindi ni CRDB muri ico gihe bacha bahamagara no patron bari Dar es Salaam du representant wa Gaz and Petroleum Group Africa Tanzania bamuhamagaye aje akabona iyo lettre de crédit nta kindi aratubaza agacabaza bank urumva biba byatunganye acapakira igitoro nta kindi igitoro ndikwebwe tukizana kwizina rya Gaz and Petroleum Group Africa Limited Burundisa kigeze yani Bujumbura muri depo leta ikiza ikagikontorora eje kugikontorora basanze ari kiza ari keupa ari keranda muri ico gihe tugaca turiha amakori shukuri amakori wa mukiriya wacu tuba turi kumwe tukamubwira ati wabonye cya gitoro cawe ngiki atangiye kuvoma acagenda ya mafaranga yaboroka kuri ya konte yiwe akayavira kuri konte yacu ngahi Bujumbura nta kindi ni